Kajing puli na kitab jong Hosea. Kalnong banriu kadekot kabanengkong haduk banriu. Yangin yalik pai syau trai. Ula patare ngi hendrei unsa penkoi engi dashisha. Ula penmong engi hendrei unsa Spanya kajing mong jongi. Hadian ars ngi unsa pen embiang engi. Hakas ngi kabalai unsa penkoi engi. Pengin seim hakmat jong u. Tongin ya persyang bentip yau trai. Unsawan syangi kumbati kena kajing kenjat syai kasngi. Unsawan syangi kumuslap tek kumbawan ulap perem ubaai ya ka kendau. Utrai uong ko Israel bat ko Juda ayusha ngadai banle ipi. Kajing iet jong pi nga kajak lengat kok kak kumuluo kendau menstem. Kalong kum jer kabajak jak dang step perngam. Ti kum ta ngalapha ikinong itu lupa ban sempat iki digi ketien jonga man pen benai kajing bisyar bat kajing penjon kaba ngakwa bagi pat jonga kinle kalong kabapau shena kedar kaba ngakwa kalong kajing jong pi kaba klem daput om kijing knya ngakham kwa bagi pat jonga kintip yanga bannya kaba kitang jing knya hanga kaketien jong utrai. Kajing puli naga gospel jong Lukas kalenong kabakhat pra kadekot kendai hadu khat sao. Ujisu lakren sakane ka parshi hakibreu ki bakenya ladi ki bahok bat ki ba ibenye ki weipan. Arngot ki breu ki lalek kiu sha tempel banduai. Wei ulalong parisi, wei unong krong kajana. Parisi ulayeng kerpat bat uladuai. Nga ingo yami ko blei bangamlong ubat lalon. Ubale bomhong ni uba auria kum ki weipat ki breu ne kum utai unong krong kajana. Ngasya jen it arsin sitayo bat nga ay ya kasibenta na kasipau na kajingyo jonga. Hendrei unong krong kajanaw layeng sa jangay. Klem nut wat ban kemit ya laki kemat sa beneng. Ulatiad ya la kasyadem bat u laong. Ablay tuisin ay ya ngaw nong pom. Ngaong api lapan kod ujisu ba uneu briu omuto weipan. Ulaman ruhok akmat ublay habaw la lek pai shalayeng naba yaw ba pen kraw yalade en penred bat yaw ba penred yalade en pen kraw ka gospel jong utrai.